Ideal Young Minded Society IYMS Phabak Chauna Chatliba Thasi ki tarukta pangthokiba The Second Talent Hunt Competitive Examination 2024 ki result Hauzik Northeast Window TV ki live ta haidok cheragani category ahum thokna khaidok tuna pangthokiba competitive examination asida makok mathang takiba amadi consolation prize phangkraba competitor singdi category C class 3 to 5 ahum suba position da punna tamina khraba competitor anidi ahanbada Sesam Anas, Class 5, Roll Number C, 600. Ani Subada, Mainam, Riazuddin, Class 5, Roll Number C, 634. Ani Magna Punna Tomina Kibe Score C, 100 ki manungda 82. Ani Suba Position da, Rami BM, Class 5, Roll Number C, 695. Mahak nga Kibe Score na 100 ki manungda 84. Ahan ba Position da Punna Tamina Kraba Competitor Ani di Ahan Bada, Mayang Mayum Elvas, Class 5, Roll Number C671. Ani Subada, Khurshid Basi, Class 5, Roll Number C745. Ani Magna Punna Tomina Kibe Score C, 100 ki manungda 88. Amadi Consolation Prize ki damak, Mari Suba, Manga Suba, Taruk Suba, Taret Suba. Position Takraba Singdi, Mari Subada, Moizing Sarina, Class 5, Roll Number C682. Mahak nga Kibe Score na 79. Mga suba position da Sinha Azad Alan, Class 5, Roll Number C667. Mahak nga Kibe Score na 78. Taruk suba position da Punna Tamina Kraba Competitor ahum di Riam Kulakpam, Class 4, Roll Number 734. Ani subada MD Imtiaz, Class 5, Roll Number 601. Ahum subada MK Suhil, Class 5, Roll Number C609. Ahum magna punna tawkiba score C out of 177 tawbangam ki. Taret suba position da punna tamina kraba competitor ahum di ahan bada Mirai Sehra, Class 5, Roll Number C651. Ani subada Ifam Julfia, Class 5, Roll Number C663. Ahum subada Koronganbi Nongthombam, Class 4, Roll Number C728. Ahum magna punna tawkiba score C 100 ki manungda 76 ni. Category B da Class 6 to 8 da ahan bani suba amasung ahum suba position takraba singdi ahum suba position da punna tamina kraba competitor ani di ahan bada Chesam Izazur Rahman, Class 8, Roll Number B869. Ani subada Basai Arbrar Usmani, Class 8, Roll Number B854. Ani na punna tawkibe score si 100 ki manungda 89. Ani suba position da Sat Mainam, Class 7, Roll Number B758. Mahak nga Kibe Score na 100 ki manungda 90. Ahan ba position da Basi Irfan, Class 8, Roll Number B755. Mahak nga Fangkiba mark na 100 ki manungda 92. Amadi Consolation Prize ki damak Mari Suba, Mga Suba, Taruk Suba, Amadi Taret Suba position takraba singdi. Mari Suba position da Punna Tamina Kraba Competitor singdi Aristesam, Class 8, Roll Number B796. Salam Kingston Singh, Class 6, Roll Number B972. Jamir, Class 8, Roll Number B835. BM Arisma, Class 8, Roll Number B952. Competitor Mari Esna Punna Tawkibi Score C 100 ki manungda 88 ni. Mga suba position da Mustafa MK, Class 8, Roll Number B884. Mahak nga Tawkibi Score na 100 ki manungda 87. Taruk suba position da MC Divaskas, Class 7, Roll Number B786. Pusam Aspal, Class 7, Roll Number B934. Mathangda Wangmayum Farhan, Class 7, Roll Number B971. Mathangda Maraymayum Asad, Class 7, Roll Number B975. Taruk suba position da takraba competitor singas na tawgibi score si 100 ki manungda 86 ni. Taret suba position takraba competitor ani di ahan bada PS Sarif, Class 7, Roll Number B765. Ani subada SS Thoy Singh, Class 7, Roll Number B775. Ani na punna fangkiba Maxi 100 ki manungda 85 ni. Amadi category A gi ahan bani suba amasung ahum suba position takraba singdi ahum suba position da DP Saheba Rahman, Class 9, Roll Number A1015. Mahak nga tawkibi score na 100 ki manungda 84. Ani suba position da Fundray Junus, Class 10, Roll Number A1045. Mahak nga tawkibi score na 85. Amadi ahan ba position da Mayang Mayum Taskia, Class 10, Roll Number A989. Mahak nga tawkibi score na 100 ki manungda 89. Luna na Consolation Prize ki damak Mari Suba, Mga Suba, Taruk Suba, Taret Suba position takraba singdi Mari Subada Punna Tamina Kiba competitor ani di ahan bada Chesam
Umir class 9 roll number A986 anisubada MK Miraz Ahmad class 10 roll number A1032 ani magna tawkibi score si 100 ki manungda 83 manga suba position da Yumkhaibam Arisma class 10 roll number A1006 mahakna tawkibi score na 82 taruk suba position da punna tamina kiba competitor ahumdi ahanbada Abdul Nur Wangmayum class 9 roll number A1002 ani subada SS Tampha class 9 roll number A1012 ahum subada Heights Langlen Devi class 9 roll number A1017 ahum magna punna tomina ki score si 100 ki manungda 81 amadi aroi ba masung tare suba position ta khraba competitor ani di ahanbada N Asma class 9 roll number A1024 ani subada CS Taslima class 10 roll number A1040 ani magna punna tawkiba score si 100 ki manungda 80 ni